Nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Amakuru mu Rwanda, umushumba mushya wa Diocese Gatolika ya Cyangugu Musenyeri Edouard Sinayobye yimitswe uyu munsi. Urashaka kuyusenga ubudahwema, usabira umuryango mutagatifu ku Mana ishobora byose, ugatunganya ku buryo budahinyuka umurimo w'ubusaserdoti bukuru utorewe. Ndabishaka kandi Imana izabifashamo. Musenyeri Sinayobye asimbuye Musenyeri Jean Damascene Bimenyimana witabye Imana mu kwezi kwa gatatu 2018. Mu Rwanda kandi urukiko rukuru rwa gisirikari rwasomye urubanza rwa Major Habib Mudatiru wahoze ari mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda n'abagenzi be 31 bafatiwe mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baregwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri Myanmar abasirikare bishe abaturage bane mu myigaragambyo yo kwamagana kudeta yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize. Mugume hafi, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Myanmar. Abaturage basubiye mu myigaragambyo yo mu mihanda ari ibihumbi n'ibihumbi, bakomeje kwamagana badacogora kudeta yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize. Ejo kuwa gatatu hashize imyigaragambyo yo mu mihanda yarasiriye, ahubwo abaturage bakora imyigaragambyo bise iya bucece, bigumiye mu rugo, imirimo n'ubucuruzi byose birahagarara. Uyu munsi bagarutse mu mihanda ari uruvunganzoka. Abasirikare babarashemo mu miji itandukanye. Ibinyamakuru byo muri Myanmar bivuga ko muri rusange abantu 4 babiguyemo. Ishyirahamwe ryo gufasha imfungwa za politiki ryo muri Myanmar, Association d'assistance aux prisonniers politiques, rivuga ko abantu bose hamwe bamaze kwicwa kuva ku munsi wa mbere wa kudeta barenga 286. Igisirikare cyo kivuga ko ari 164. Umuto muri bo ni umwana w'umukobwa w'imyaka 7 y'amavuko, yishwe ejo bundi kuwa kabiri i Mandalay, umujyi wa kabiri mu bunini hagati no hagati mu gihugu. Kuwa mbere w'iki cyumweru Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bafatiye ibihano abategetsi ba gisirikari bakoze kudeta muri Myanmar, barimo umukuru wabo General Min Aung Hlaing n'abahungu be 2. Ku rutonde rw'ibi bihano uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereyeho ibigo by'ubucuruzi by'ingabo bikomeye 2, ari byo Myanmar Economic Holdings Public Company Limited na Myanmar Economic Corporation Limited. Umuyobozi mukuru w'ikigo CDC cy'Afrika gishinzwe gucunga no gukumira indwara, Dr. John Kengasong, afite impungenge z'icyo yise intambara y'inkingo za COVID ishobora kwaduka. Eugene Mukankusi araduha ibisobanuro. John Kengasong yabivuze uyu munsi kuwa kane ko mu by'ukuri yaciwe intege nuko uko ibintu byifashe bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bushobozi bwo kurwanya virusi ya corona. Yarashingiye kuri raporo z'ikigo gishinzwe imiti cy'Ubuhinde kivuga ko iki gihugu kirimo guhagarika kohereza inkingo za COVID-19 za AstraZeneca kugira ngo kibanze kihaze mu zikenewe imbere mu gihugu. Muganga Kengasong yavuze ko kugera kuri izo nkingo bizakomeza kuba ikibazo gikomeye kandi ko hari abazahatakariza ubuzima. Yongeraho ariko ko akomeje kugira icyizere ko ingufu zo kwita ku kiremwamuntu ku isi zizatsinda. Ikigo cy'imiti cy'Ubuhinde gikora urukingo rwa AstraZeneca rwoherezwa ku mugabane wa Afurika binyuze mu mugambi rusange COVAX kugira ngo ibihugu bikennye n'ibifite umutungo uciriritse bibashe kubona inkingo. Ibihugu byibura 28 kuri 54 bya Afurika byakiriye inkingo zigera kuri miliyoni 16 za COVAX uyu munsi kuwa kane. Izo nkingo zikomeje koherezwa binyuze muri COVAX kandi ziragera mu mpande zose z'umugabane wa Afurika. Nk'urugero, Sudani y'Epfo kuri uyu wa kane yakiriye inkingo zirenga 100,000. Cyakora umugambi COVAX wahuye n'ikibazo cyo gutinda kw'inkingo
bitewe n'uko izikorwa zidahagije n'ibindi bibazo harimo ibyo kuzigemura n'ibyo kuzibika. Umuherwe w'icyamamare Bill Gates avuga ko ibintu byagombye kuba byasubiye mu buryo ku isi yose bitarenze impera z'umwaka utaha w'ibihumbi 2022 biturutse ku nkingo za COVID. Nayo ni inkuru mugezwaho na Eugene Mukankusi. Bill Gates yashimye uruhare rw'inkingo za COVID-19 rushobora gusubiza ibintu mu buryo mbere y'uko umwaka wa 2022 urangira. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Gazeta Wyborcza cya Polonye na televiziyo TVN 24. Gates wafatanije gushinga isosiyete Microsoft yagize ati aka ni akaga gakomeye. Yongeraho ko inkuru nziza gusa ari uko inkingo zabashije kuboneka, ku buryo afite icyizere ko zizaba zatanze umusaruro mbere y'uko umwaka wa 2022 urangira. Umuherwe Gates watanze umwanya w'ubuyobozi bw'isosiyete Microsoft mu mwaka wa 2014 abinyujije mu kigega Bill and Melinda Gates Foundation, yiyemeje kuzatanga byibura miliyari 1,750,000 z'amadolari yo gufasha guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Ayo akubiyemo inkunga ku masosiyete amwe akora inkingo, apima n'ashobora kuzavura iyi ndwara. Umugambi COVAX ushyigikiwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'urugaga rushinzwe inkingo ku isi Gavi. Byombi bigamije kubonera miliyari 2 z'inkingo za COVID-19 ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mbere y'impera z'uyu mwaka wa 2021. Ijwi rya Amerika, Suède igiye gusubukura inkingo za AstraZeneca ku bantu bafite imyaka y'amavuko kuva kuri 65 kujyana hejuru. Eugene Mukankusi arakomeza. Ikigo gishinzwe ubuzima bw'abaturage cyatangaje iyi mpinduka, cyongeraho ariko ko kizaba gihagaritse izo nkingo ku baturage bacyo bakiri bato mu gihe amaperereza akomeje yo kureba isano y'abiri hagati y'inkingo n'ivura ry'amaraso ryagaragaye kuri bamwe mu bazihawe. Ibyinshi mu bihugu byari byabaye bihagaritse izo nkingo ubu byongeye kuzitanga nyuma y'inama byagiriwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'irishinzwe imiti mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Byombi icyo kigo gishinzwe imiti mu Burayi na OMS mu cyumweru gishize byavuze ko gufata urwo rukingo bifite inyungu nyinshi kurusha kutarufata. Eugene Mukankusi urakoze. Ariko mu gihe Suède yo yiyemeje gusubukura inkingo za AstraZeneca ku bantu bafite imyaka y'amavuko kuva kuri 65 kujyana hejuru, Danemark yo yongereye ibyumweru 3 ku gihe yahagaritse AstraZeneca ku baturage bayo bose. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yiyamye Turkiya ayisaba kutazivanga mu matora y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa ataha yo mu 2022. Iyi nkuru turayibaza Eugene Mukankusi. Intambara y'amagambo yafashe intera hagati y'ibyo bihugu bihuriye mu muryango wa OTAN. Turkiya ivuga ko ibirego bya perezida w'Ubufaransa bishobora guteza ingorane. Mu kiganiro cyatambutse kuwa kabiri kuri televiziyo y'igihugu cy'Ubufaransa, Perezida Macron yareze Turkiya kuba ikwiza ibinyoma ibinyujije mu itangazamakuru rya leta kandi igaragaza Ubufaransa nk'igihugu gifitanye ikibazo n'idini ya Islam. Macron yavuze ko Turkiya izagerageza kwivanga mu itora rya perezida ritaha. Yavuze ko ari ibintu bihari kandi bidashobora kwihanganirwa. Yongeyeho ko adashaka kongera gusubukura umubano mu mahoro na Turkiya igihe cyose ibyo bikorwa bigikomeje. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turkiya Mevlut Cavusoglu yasubije ibyo Macron yavuze mu itangazo rivuga ko ari ibintu bishobora guteza ibibazo kandi bisubiza inyuma imiryango mu Bufaransa. Izindi mpaka zabaye hagati y'Ubufaransa na Turkiya zarebanaga na Libya na Syria nazo zateje umwuka mubi hagati y'ibihugu biri muri OTAN. Mu mwaka ushize Perezida wa Turkiya Erdogan yanahamagariye kutagura ibikorerwa mu Bufaransa, arega Macron imyitwarire mibi imbere ya Islamu n'Abayisilamu nyuma y'ibitero byabaye mu Bufaransa. Abasesengura ibintu bavuga ko muri rusange umubano hagati y'ubuyobozi bwa Turkiya n'ubw'Ubufaransa umaze imyaka 15 ugenda urushaho kuba nabi. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, no ku rubuga rwa internet wa@radioyacu.voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari.
aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho umushumba mushya wa Diocese Gatolika ya Cyangugu Musenyeri Edouard Sinayobye yimitswe uyu munsi asimbuye Musenyeri Jean Damascene Bimenyimana witabye Imana mu kwezi kwa gatatu 2018 azize indwara. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yakurikiranye uyu muhango wabereye kuri stade ya Rusizi. Urashaka kuzakurikirana nk'umushumba mwiza intama zazimiye ukazigarura mu gikumba cya Nyagasani. Ndabishaka. Uwo ni Musenyeri Filipo Rukamba, umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Butare, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Aha arasubirishamo Padiri Sinayobye Edouard amasezerano amwinjiza mu rwego rw'abepiskopi. Bukuru utorewe. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Umuhango wo kwimika Musenyeri Sinayobye nk'umwepiskopi mushya wa Diocese Gatolika ya Cyangugu witabiriwe n'abepiskopi Gatolika bose bo mu Rwanda barimo na Karidinali Antoni Kambanda. Witabiriwe kandi n'intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Andrzej Josefovich. Icyakora ntibyoroheye benshi mu bakirisitu b'iyi Diocese kuhagera kubera ko bijyanye n'amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19 buri paruwasi yari yemerewe abakirisitu batarenze 10. Buri wese winjiraga muri stade haberaga uyu muhango yasabwaga icyemezo cy'uko yapimwe COVID-19 mu minsi itarenze 15 kandi akaba nta bwandu bw'icyo cyorezo yasanganywe. Ibi byatumye mu basaga gatoya 300 bari bahari hejuru ya 90% barabihaye Imana. Nyuma yo gushyikiriza umwepiskopi mushya inkoni y'ubushumba, Musenyeri Filipo Rukamba yamusabye gukoresha ubunararibonye yakuye mu yindi mirimo yakoze, by'umwihariko akita ku bababaye. Ubutumwa bwose wakoze mu gufasha Diocese ya Butare no kwita ku bapadiri abiyeguriye Imana n'abafaratiri kimwe n'abantu mwahuye ukabafasha ku buryo bwinshi, bizatuma ugira umutima wumva vuba ibyo Diocese ikeneye. Urabe rero nk'uko twabivuze inshuti y'abasaserdoti, inshuti y'abiyeguriye Imana n'abakristo bose bazaza bagukeneye. Ube n'ubuhungiro bw'abababaye n'abafite intimba bazaza bagusanga. Musenyeri Edouard Sinayobye wasezeraniye kuyobora Diocese ya Cyangugu uhereye kuri uyu wa kane yasabye abakristo bayo cyo kimwe n'abihaye Imana bagenzi be kumuba hafi muri izo nshingano. Ndabasaba kutajya hirengeye ngo mundebere kure nk'umusifuzi w'umupira w'amaguru wa wundi wandika ibitego batsinze agasifura amakosa agatanga amakarita y'umuhondo n'umutuku. Ubwo mwaje kunshyigikira mwaje no guhamya inshingano zo kumba hafi muri byose. Ntuzazuyaze kungira inama, kunkebura ndetse no kunkosora. Kariya kajambo gakoreshwa ngo nyiricyubahiro ntikazatume mutambera abajyanama. Inzego nkuru bwite za leta zari zihagarariwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney. Uyu mu izina rya Perezida Paul Kagame yijeje uyu mwepiskopi mushya gukomeza ubufatanye busanzwe hagati ya leta na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Perezida Repubulika kandi arashimira umubano mwiza uri hagati ya Kiliziya Gatolika na leta y'u Rwanda, kuri ubu ukaba uhagaze neza kurusha ibihe byose byatambutse. Akaba kandi abasaba kugira ngo ubwo bufatanye hagati ya Kiliziya Gatolika na leta y'u Rwanda bukomeze mu guteza imbere igihugu cyacu. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifite mu nshingano zayo politike y'amadini no guhagararira leta mu mubano wayo na Kiliziya Gatolika, turakwizeza ubufatanye busesuye mu nshingano zawe. Nubwo muri uku guhabwa ubwepiskopi abakristo ba Diocese ya Cyangugu bari mbarwa, abaganiriye n'ijwi rya Amerika ntibabuze kugaragaza akanyamuneza kabo. Twari tumaze iminsi tumusonzeye, rero araje turamwakiranye n'ibyishimo n'ubwuzu bwinshi, kandi tuzamufasha nyine no mu butumwa azakora muri Diocese. Babonaga ko twaguye mu cyuho kuko umushumba twari dufite Imana yari yamwisubije, ugasanga dufite agahinda. Hari ibintu byinshi rero bitakorwaga mu rwego rwa Diocese kubera ko atarahari. Twiteguye kumwumvira, kumuyoboka kandi no kuba twagira inama mu mirimo ya buri munsi. Musenyeri Sinayobye Edouard wimitswe nk'umwepiskopi wa Cyangugu yaherukaga kugenwa muri izo nshingano na Papa Francis mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Yavutse mu 1966 avukira igisagara muri Diocese Gatolika ya Butare mu ntara y'Amajyepfo. Mbere y'izi nshingano yari umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyumba muri Diocese ya Butare.
abaye umwepiskopi wa gatatu uhawe kuyobora diyoseze ya Cyangugu kuva yashingwa mu 1981 nyuma ya Musenyeri Bimenyimana Yohani Damascene watabarutse mu 2018 na Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa wayiyoboye kuva ishinzwe kugeza mu 1997. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle urakoze. Umwepiskopi mushya wa Diocese Gatolika ya Cyangugu, Musenyeri Sinayobye, wimitswe rero uyu munsi akomoka muri paruwasi ya Hegiro muri Diocese ya Butare. Ni padiri wa kabiri uyivukamo. Uwa mbere wari waramubanjirije ni Padiri Emmanuel Ntabomenyereye, wigeze no kuba umunyamabanga mukuru wungirije w'inama y'abepiskopi b'u Rwanda. Padiri Ntabomenyereye ubu abiroma mu Butaliyani. Yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ko akazi gategereje Musenyeri Sinayobye gakomeye. Ariko se yakiriye ate itorwa ry'umwepiskopi mushya wa Diocese Gatolika ya Cyangugu? Ubwepiskopi bwa Musenyeri Edouard Sinayobye birumvikana bwanshimishije cyane, kuko ubwepiskopi ni umwanya w'ikirenga mu buyobozi bwa Kiliziya. Kuba rero yari umwepiskopi dukomoka hamwe muri paruwasi imwe ni ibyishimo bikomeye, mbese kuri jye nakarusho. Nakarusho. Ariko iyo wibutse umuntu waje akugwa mu ntege muri paruwasi ya Higero akaba ahawe ubwepiskopi uyu munsi, nk'umupadiri nirihe somo ukuramo? Nk'umupadiri binyongerera ukwemera n'ukwizera by'umwihariko, ariko nanone nkanazirikana ko gutorwa k'umwepiskopi ari ingabire ihimbaje itangwa n'Imana yonyine. Musenyeri Edouard Sinayobye uramuzi, mukomoka muri paruwasi imwe. Ni iki kimuranga wibwira ko cyatumye Papa Francisco amutorera uyu mwanya? Mvuze mu ncamake uko nzi Musenyeri Edouard Sinayobye, cyane cyane mu nzi by'umwihariko ahatangira urugendo rwo kwiha Imana mu seminari nkuru, n'igihe abereye padiri niho navuga muzi. Nkurikije uko namubonyemo umuntu ufite umwete n'umuhate mu byo akora, ariko akanarangwa n'ubwitonzi ari mu mvugo no mu ngiro. Reka ko ari kuri izo ngingo z'imigenzo myiza iranga indangagaciro ze Kiliziya yaba yarahereho ikamushinga ziriya nshingano zikomeye muri Kiliziya. None se iyo urebye nk'umupadiri, Musenyeri Sinayobye abaye umwepiskopi, yinjiye mu nama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ariko se ni ibihe bivi bikomeye ubona azatangira cyangwa se azafatira hagati ariko akabyusa? Umwepiskopi mbere na mbere ni umugaragu wa Kiliziya, bw'iyo mpamvu nk'umuntu bwite ntabwo ashyira imbere ubushobozi bwe n'amarangamutima ye, ahubwo azatera ikirenge mu cy'abamubanjirije, akakomereza ikigo gisanze, kandi akamenya kwifatanya na bagenzi be nyine nk'uko babivuze bahuriye mu nama nkuru y'abepiskopi. Birumvikana byose bikora akoresheje impano ze bwite, ibyifuzo by'imbaga ashinzwe n'umurongo wa Kiliziya agomba kugenderaho. Iyo urebye Kiliziya y'u Rwanda, ni ibihe bibazo Kiliziya y'u Rwanda ifite azagerageza gushakira ibisubizo afatanije n'abandi basenyeri kugira ngo ibyo bisubizo nyine biboneke, cyangwa se ni nibihe bisubizo azatangira gushaka kubera ko yenda harashize igihe ibyo bibazo nta bisubizo bihari? Hagomba kuba hari ibibazo mu Rwanda bikeneye gusubizwa, kandi umwepiskopi nicyo abashinzwe. Muri ibyo bibazo rusange u Rwanda narwo rubarirwamo, ariko rukagira umwihariko w'u Rwanda ni ukuba rufite amateka kugeza ubu ngubu twita amateka asharira, yakajijwe n'imiyoborere mibi mu gihe cyashize. Mbese n'ubu ngubu umuntu yikebutse yavuga yuko bitari byajya mu buryo uko bikwiye, ntabwo byaba ari cyacya, icyo gihe twaba tudashyira mu gaciro. Bityo rero nk'umwepiskopi uhamagariwe gukomeza ubutumwa abandi bateruye muri iki gihe, asabwa
ko agomba gutera intambwe ikomeye cyane cyane mu kubaka no gusana imitima y'abanyarwanda. Ubutumwa bw'umwepiskopi rero ntabwo ari ukubaka cyane cyane ibintu, ahubwo ni ukubaka imitima y'abantu. Nta kabuza rero azubakira ku ntego ye fraternitas in Cristo, ubuvandimwe muri Kristo. Ubuvandimwe fraternitas bugomba kuzirana n'ivangura iryo ari ryo ryose. Padiri Emmanuel Ntabumenyereye, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika tugume mu Rwanda noneho ariko mu rwego rw'ubutabera. Uyu munsi urukiko rukuru rwakomeje iburanisha ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be bareganwa 20. Rusesabagina ntiyarahari. Urukiko rwumvise undi mutangabuhamya umushinja. Nibyo Asumuta Kaboyi atubwira. Umutangabuhamya wumviswe n'urukiko ni Habiyaremye Noel wahoze ari umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo za FARE waje no kuba mu ngabo za FDLR. Habiyaremye Noel yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina mu mwaka wa 2006 akamugezaho umugambi yari afite wo gutera u Rwanda akamusaba inkunga. Habiyaremye Noel wari usanzwe uba mu mashyamba ya Kongo yabwiye urukiko ko yari yatangiye gukorana na Rusesabagina ibikorwa birimo gushakisha abarwanyi bazamufasha guteza umutekano muke mu Rwanda. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yagiye amwoherereza amafaranga mu bihe bitandukanye, ayo yabonye yageraga ku $8,000 by'amadolari. Habiyaremye yabwiye urukiko ko bari batarageza ku mugambi wo kugura ibikoresho bya gisirikare usibye telefone ya satellite bari bagiye kugura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye ibafasha mu itumanaho. Habiyaremye yavuze ko i Burundi yari kujyanayo na Colonel Mbiturende Tarsisi yari yarabwiye uyu mugambi ndetse yari yaranamaze kumuhuza na Rusesabagina baraganiriye. Habiyaremye Noel yabwiye urukiko ko Colonel Mbiturende Tarsisi yarasanzwe akorana na Madame Ingabire Victoire nawe warezwe gukora n'imitwe ishagwirika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse agahanirwa iki cyaha. Uyu mutangabuhamya yavuze ko Mbiturende yari yamubwiye ko afite gahunda yo kujya mu Burundi, amubwira ko afitanye gahunda na General Adolphe Nshimiyimana wari ukuriye iperereza. Ati nabibwiye Rusesabagina nsaba kuzajyana nawe i Burundi. Habiyaremye yabwiye urukiko ko Rusesabagina yahise aboherereza amafaranga y'urugendo ndetse nayo kuzagura telefoni za satellite zari kubafasha mu itumanaho abasaba kuzayafatira i Burundi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko ubwo bajyaga mu Burundi gufata ayo mafaranga ndetse no kubonana na Adolphe, Habiyaremye na Mbiturende bafashwe n'ubuyobozi bw'u Burundi bahita babohereza mu Rwanda babanyujije ku Kanyaru. Habiyaremye Noel ndetse na mugenzi we Mbiturende Tarsisi bose bagaragaye mu rubanza ubushinjacyaha bwaregagamo umunyapolitiki Ingabire Victoire ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Habiyaremye yafungiwe icyo cyaha ndetse akatirwa imyaka 3 n'igice, ubu akaba yararangije ibihano bye. Urubanza ruracyakomeje, ubushinjacyaha busobanura ibikorwa bya Rusesabagina muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yifashishije fondasiyo yo gufasha yari yarashinze. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumuta urakoze. Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ubutabera mu Rwanda ni n'urubanza kandi rwa Major Habib Mudatiru wahoze ari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda na bagenzi be 31. Umushinjacyaha avuga ko bari mu mutwe wa P5 cyangwa P5 mu Cyongereza wabatorezaga ibya gisirikari mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bazaze batera u Rwanda mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwarwo. Urukiko rukuru rwa gisirikari rwabasomeye uyu munsi. Eric Bagiruwubusa yarahari araduhiye inkuru.
Isomwa ry'icyemezo cy'uru rubanza rw'itsinda ry'abantu 32 ryatangiye rikererewe hakurikijwe amasaha yari yatanzwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Byose birashingira ku ngamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 bitandukanye n'indi minsi y'iburanisha ry'uru rubanza. Isomwa ryago ryongeye kubera mu cyumba kinini cyagenewe imihango y'ubukwe n'ibindi birori hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Baba baregwa ndetse n'abandi bashaka gukurikira isomwa ry'uru rubanza, buri wese yabaga yategetswe kubanza kwipimisha icyorezo COVID-19 anabigaragariza ibimenyetso. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha Liyetona Koloneli Bernard Rugamba Hategekimana yabanje kwibutsa ibyaha baregwa bose bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe hagamijwe inyungu no gushyigikira igitero cy'intambara, gucura umugambi ku cyaha cyo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gutoroka igisirikare no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba. Itsinda ryose riregwa ko imitwe ya politiki itemewe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda igera muri 5 yibumbiye hamwe ishyiraho umutwe w'ingabo zitemewe wa P5 batangira gukorera imyitozo ya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo i Kongo. Ubushinjacyaha buvuga ko abarwanyi ba P5 baturukaga mu bihugu by'u Burundi, Uganda, Malawi, Kenya na Tanzania, kandi ko bahurizwaga i Burundi, aho ubushinjacyaha buvuga ko bahabwaga ubufasha n'igisirikare cy'u Burundi na Uganda. Bimwe mu bitero bivuga ko byagabwe ku Rwanda ni igitero cyo mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda mu kwezi kwa 2019 cyahitanye abaturage b'abasivile 14. Major Habibu Mudasiru wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda mu 2013, urukiko rwavuze ko we yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Mu gusobanura imikorere y'ibyaha, Major Mudasiru yavuze ko yahabwaga amabwiriza na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Avuga ko mu bikorwa byabo bahujwe na bamwe mu basirikare bo hejuru mu gisirikare cya Uganda n'u Burundi. Avuga ko General Faustin Kayumba Nyamwasa yamuhaye amabwiriza yo kwigisha abasirikare bashya binjiraga mu mutwe wa P5. Akavuga kandi ko mu mikoranire ye na bamwe mu basirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi bamwakiriye bakagirana ibiganiro bakamwizeza ubufasha mu bikorwa bateguraga ku Rwanda. Muri bo ngo harimo kuri iperereza rya gisirikare mu Burundi. Uyu ufatwa nka kizigenza w'itinda ryose yemera ko yatoje abarwanyi ba P5 babaha imyitozo itandukanye ya gisirikare n'uburyo bagombaga kwitegura kugaba ibitero ku Rwanda. Mu bihe bitandukanye yagiye yemera ko hari n'abamuherekezaga ajya kwivuza mu Burundi bavuye Kongo. Mu baregwa hari abagiye bemera ko koko babaye mu mutwe wa P5 ariko barawugiyemo ku gahato, bageramo bakabura uko bawikuramo. Bakavuga ko nta bubasha bari bafite bwo kuwikuramo. Muri iri tsinda kandi hari n'abagiye basaba ko igihe urubanza rwazarangira bahabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, banga gusubira mu bihugu byabo nko mu Burundi kuko ngo byabagiraho ingaruka. Bakavuga ko bashimuswe bakisanga mu mutwe wa P5. Nyuma y'amasaha agera muri 3 inteko iburanisha isesengura imiburanire y'impande zombi ingingo ku yindi, yanzuye ko benshi mu baregwa barangajwe imbere na Major Habibu Mudasiru bahamwa n'ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranye. Batatu muri bo bahamijwe ibyaha by'iterabwoba no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda hakoreshejwe imbaraga, bakatirwa igifungo cy'imyaka 25 muri gereza. Abandi barimo abasirikare Private Ruhinda Jean Bosco na mugenzi we Private Muhire Dieudonné, nyuma yo kubahamya ibyaha nabo urukiko rwabahanishije gufungwa imyaka 25 muri gereza ya gisirikare. Icyakora urukiko rukuru rwa gisirikare rwagabanyirije ibihano abaregwa 4: Nsengiyumva Janvier, Katwere Joseph uyu ni umunya-Uganda, Joseph Habarurema, Desiderio Fred nawe w'umunya-Uganda, rubahanisha imyaka 8 y'igifungo. Aba barimo basobanuye ko bashatse gutoroka bakava mu mutwe wa P5 ariko bikabananira. Ni mu gihe uwitwa Muhire Pacifique we yahanishijwe gufungwa imyaka 5. Urukiko rwemeje ko yafashije ubutabera mu bikorwa by'iperereza. Ku rundi ruhande kandi umuntu umwe rukumbi, Kaporari Kayiranga mu itsinda ry'abaregwa bose niwe wagizwe umwere ku byaha itsinda ryose rikurikiranyweho. Bane muri 31 baregwa barimo Private Muhire Dieudonné nibo bahise bafata iya mbere bajurira ibihano bahawe n'urukiko, bavuga ko bitabanyuze, naho abandi urukiko rubabwira ko bagifite igihe cy'ukwezi cyo kujuririra igihano, ko n'igihe baba bari mu buroko bashobora kuzatanga ubujurire bwabo igihe baba bikeneye. Iri tsinda ry'abantu 32 batangiye gufatwa bakagezwa mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2019. Major Habibu Mudasiru wemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no